this year's festival, we are combining the 10th, 11th and 12th edition of the Goa State Film Festival. So the 10th edition will be the films that are made from January 2018 to December 2019. The 11th edition will be the films which were made between January 2020 to December 2021. The 12th edition will be the films which were made between January 2022 to December 2023. And in these categories, we have several awards. There will be 21 awards in the feature film categories. There will be 7 in non-feature film category and 7 in short film category. Now I will request Honorable CM Sir to announce further details about the State Film Festival. Voice. नमस्कार. आजच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांचे आयोजित केल्या प्रेस कॉन्फरन्सात आमच्यामध्ये आमची वायस चेअरमॅन ऑफ द ESG MLA दिलायला लुगो मॅडम, CEO ऑफ ESG मिस्टर अश्विन कुमार आणि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा मिस्टर शर्मन रायतुरकर. खूप तेप जालो. फाटली 3 वर्सां कंटिन्युअसली गोवन फिल्म फेस्टिवल त्याची वाट पळयताले. ते गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025 10th edition, 11th edition and 12th edition आम्ही आज अनाउन्स केला. हे द 4-day फिल्म फेस्टिवल उरतले विच इज ऑन द 14th, 15th, 16th आणि 17th ऑगस्ट. 14 तारखे दीस गोवन फिल्म फेस्टिवलाचे इनॉग्रेशन जातले आणि 17 तारखे दिसा गोवन फिल्म फेस्टिवल 2025 हाचो क्लोजिंग सेरेमनी आसतलो. 4 दीस चलपी फिल्म फेस्टिवलाक आम्ही पळयता की सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्धतीत पार्टिसिपेट जावपाची संद आसतली. मुवी स्क्रीनिंग जे आसतले it is along with the questions answer sessions and the various workshops. In conversation sessions, the market interactions, knowledge series and information segments will be the part of these festivals. या फावटी थोडेशे इंटरॅक्टिव्ह जावचे आणि बाकीच्या सगळ्या जणांक इन्वॉल्व जावपाची संद मेळची. इट इज नॉट ओनली द मुवी स्क्रीनिंग बट त्याच बरोबर वर्कशॉप्स, बाकीचे मार्केट इंटरॅक्शन, नॉलेज सिरीज या सारखे सगळे आयटम्स जे आसा पळय ह्या फावटीच्या फिल्म फेस्टिवलान आमी इन्क्लूड केल्ले आसा. 48 hours short film making competitions during the pre-festival durations. Yes, this year there will be having the short film making competition during the pre-festivals. Okay, the topic for the film festivals will be given. The movie makers have to submit their film within the 48 hours after the topic announced, and selected short films will be the screen during the festival and will also be given the prize money. Hi khasiyat asli. The submission of the movies for the competition section of the festival will start from the tomorrow, 17th June 2025, and last date of the submission will be the 7th July 2025. 20 दीस आसा तब्बल आपली फिल्म सबमिट करपा खातीर सगळ्या जाणांनी गोयच्या फिल्म फेस्टिवलांनी सबमिट करची. आणि डिटेल्स रिगार्डिंग द फिल्म फेस्टिवल विच इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.esg.co.in. ह्या हेजेर आमकां डिटेल प्रत्येक जणांनी वयची. ह्या हातूंतल्यान 2 कॅटेगरीज आसा. एक कॅटेगरी जी आसा विच फीचर फिल्म्स विल बी द 2 सेक्शन, कोंकणी आणि मराठी अशी 2 सेक्शनां आसतली फीचर फिल्म्स, आणि नॉन फीचर फिल्म्स विल बी द कंबायन्ड सेक्शन फॉर द कोंकणी आणि मराठी लँग्वेज. हाज्या खातीर कंबायन दोन्ही लँग्वेजी कंबायन करून आसतले. म्हाका दिसता की हातूंतलो बाकीचो सगळो क्रायटेरिया 15% ऑफ द तितूंतले टेक्निशियन मस्ट बी द गोवन ओरिजीन, हे सगळे क्रायटेरिया जे फिल्म्स आपले प्रोड्यूस करतात त्या सगळ्या जाणांक खबर आसा. बट ताच्या व्यतिरिक्तूय बी आमी सगळे आमच्या सायटीचेर गेल्या उपरांत हे ताका मेळूं शकता. हाज्या व्यतिरिक्त आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांचे ऑफिस आणि बाकीचे सगळे स्टाफ ह्या बाबतीत कोऑर्डिनेट करपा खातीर सदोदीत तांकां कॉन्टॅक्ट करचे ताच्या वेल्यान सगळे कडेन आसतले. प्राइज मनी, इट इज एन बेस्ट फिल्म. द फर्स्ट प्राइज will be the 5 lakhs, second prize 3 lakhs. Okay, and the best direction, the first prize is then 50,000 and the second prize is the 35,000. Aja Veterik is the best actor, best actress, it is in 25,000. Each prize is best actor, best actress, best supporting actor, best supporting actress, best child actress, best story, best screenplay, best dialogues, best lyrics, best music director, playback singer, male playback singer, female, cinematography, editor, audiography, art director आणि costume designers. हे सगळी प्राइजेस जी आसा 25,000 each in the non-feature film section, and the following awards will be given for the Konkani and Marathi section combined, which is for the best non-feature film. In the fiction is 1 lakh and non-fiction will be 1 lakh.
Other awards for the non-feature films will be below. Best cinematography is 25,000, best audiography 25,000, best editing, best music directions and best themes 25,000 each. या सगळ्या खातीर आसतली. म्हाका दिसता आमी हे सगळे best film, best place will be the 25,000 and the second place is 25,000. Best cinematography 15,000, best editor 15,000, best director 15,000, best actors 15,000, best actor male and female 15,000 each. ही सगळी डिटेल्स परत एकदा तुमकां आमच्या ESGच्या सायटीचेर सगळ्या जाणांक मेळटली अशें म्हाका दिसता. आनी पयलींच फावटी गोवन फिल्म मेकरा खातीर आनी गोंयच्या सगळ्या फिल्म इंडस्ट्रीज आशिल्ल्या सगळ्या लोकां खातीर ही खाशेली गजाल आसा. फाटली 3 वर्सां ज्याची आमी सगळे जाण वाट पळयताले की कंटिन्युअसली 10th, 11th आनी 12th एडिशन्स केन्ना जातले काय म्हणून ताची सुरवात आमी 14 तारखेच्यान करता. 14, 15 आनी 16 आनी 17 अशे ऑगस्ट हे 4 दीस गोंयांतले एक उत्सवाचे वातावरण फिल्म इंडस्ट्री खातीर आसतले, गोंयकारां खातीर आसतले. म्हणजेच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल येवच्या पयलीं गोवन फिल्म फेस्टिवल पळोवपाची संद ही समेत गोंयकारांकच न्हय तर विशेष करून पूर्ण फिल्म इंडस्ट्रींतल्या देशभरांतल्या लोकां खातीर हांव इन्वायट करता की तांच्यांनी हांगासर गोवन फिल्म फेस्टिवल ह्या 3 एडिशनांनी भाग घेवचे आनी वांटेकारी जावचे, पिक्चर्स पळोवची अशा पद्दतीन हांव सगळ्या जाणांक निमंत्रीत करता. मैं गोवन फिल्म फेस्टिवल अनाउंस करते हुए 10th, 11th and 12th एडिशन ऑफ द गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025 आज हम अनाउंस कर रहे हैं. फ्रॉम द 14th of August 2025 इसका इनॉग्रेशन होगा. 14 से लेके 17 तक 4 दिन गोवन फिल्म फेस्टिवल गोवा के मैकनिस पैलेस, ESG कॉम्प्लेक्स, ESG मैकनिस ऑडिटोरियम एंड ESG आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स, इन दोनों के यहाँ पे इस 4 दिन फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे चलेगा. इस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे देश भर में से फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग यहाँ पे आके इस फिल्म फेस्टिवल आके देखें और इस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट हो. इस फिल्म फेस्टिवल सबमिट करने के लिए 17 जून 2025 से लेके 7th of July 2025 सबमिशन के लिए 20 डेज हमने रखे हैं. और ज्यादा डिटेल्स के लिए www.esg.co.in इस वेबसाइट पे जाके पूरे डिटेल्स आप ले सकते हैं. जो गोवन फिल्म मेकर्स में पूरे देश भर में रहते हैं इनके लिए मैं कहता हूँ कि विद इन दिस 20 डेज दे विल सबमिट देयर एप्लीकेशंस फॉर द सबमिशन. इसके लिए वो सबमिट करें. मुझे लगता है कि इसी दौरान हमने जो इस बात की खासियत है which is for the मूवी स्क्रीनिंग के साथ साथ क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, वेरियस वर्कशॉप रहेंगे, इन कन्वर्सेशन सेशन, मार्केट इंटरेक्शन और द नॉलेज सीरीज एंड इंफॉर्मेशन सेगमेंट विल बी द पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल दिस टाइम. इसमें 48 आवर्स फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग द प्री फेस्टिवल ड्यूरेशन यहाँ पे रहेंगे. और इसके साथ साथ में डिटेल्स आपको जिनको चाहे उन्होंने एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा उनके ऑफिस को कांटेक्ट किया तो उसके डिटेल्स वो सब कुछ मिल सकती है. मैं आज इस दौरान हमारे यहाँ पे जितने सारे अवार्ड अभी मैंने डिक्लेयर किए हैं, इट इज ए नॉन फीचर फिल्म एंड फीचर फिल्म, इसके लिए सभी कोंकणी और मराठी एंड फीचर नॉन फीचर फिल्म्स के लिए कोंकणी एंड मराठी कंबाइन और फीचर फिल्म्स के लिए कोंकणी और मराठी सेपरेटली सबमिशंस कर सकते हैं. पूरे जो गोवन ओरिजिन्स जो मराठी और कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री में है इनके लिए ये दिस इज एन गुड अपॉर्चुनिटी टू सबमिट देयर फिल्म्स इन द गोवन फिल्म फेस्टिवल. मैं पूरे देश भर से सभी लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ 14, 15, 16 और 17 ऑफ अगस्त के गोवन फिल्म फेस्टिवल में आओ और गोवन फिल्म फेस्टिवल एंजॉय करें. I'm inviting each and everyone for the Goan Film Festival from the 14th August to the 17th of August in the state of Goa, in the Goa ESG complex, Goa. So, खंयसर जातली फिल्म करून दाखयतली खंयच्या हातून? ESG complex आणि ESG Inox multiplex, ESG Magnus auditorium आणि ESG Inox multiplex. सर आणि एक गोष्ट 21 अवॉर्ड्स म्हणजे प्रत्येक वर्षाचे 21 अवॉर्ड्स का टोटल 21 अवॉर्ड्स? प्रत्येक वर्षाचे 21. When there is a separate edition ज्याला आम्ही म्हटला 10th, 11th आणि 12th
ती प्रत्येक एडिशनाचे सेपरेट सेपरेट अकाउंट असतात. फिल्म फायनान्स स्कीम खंय पावले गव्हर्नमेंटाची मदीं अडखळी ताच्या पयलीं मॅडमीक सोंपली मातशी मागीर. Good evening, everyone. Today we are all gathered here for the press conference, and we regarding the Goa State Film Festival, and we have in our midst our chairman and our of ESG and our Chief Minister, Sir Pramod Sawant, our CEO, our board member, and all the press. This is really a proud moment for us under the able leadership of our Chief Minister to have this 10th, 11th and 12th edition, and I am feeling proud, like under CM's chairmanship, and I am the vice chairman from 2018 till 2023. These films which are made, the Goan films will be screened, and here's request to everyone, all the film lovers, and I request everyone या दिसांनी 14 ते 17 तारखेर येयात आनी आमच्या गोंयच्या फिल्म मेकरांक एक बूस्ट दियात. येयात आमच्या आयनॉक्स कोर्टयार्डान, and all of you all should come and witness this beautiful film festival. Secondly, regarding film finance scheme, we have received a total of 30 applications from January 2016 to 2023. Application scrutiny is complete, but whatever additional documents are required, we are calling for those documents. And आम्ही evaluation committee दवरतली very soon. And once the evaluation committee is done with, आम्ही हे evaluation committee will do the grading. आणि हे grading झाले म्हणटकच आम्ही finance committee दवरतली where they will give the finance for those movies. Last म्हणटा ते जेणे अजूनही हे फिल्म फायनान्स स्किमाक आम्ही once again we are opening for 1 week. कोणे अजूनही सबमिट करूंक ना ते ह्या बुधवारा 18 जून आम्ही परतो विंडो ओपन करतात for 1 week, which will open from 18 June till next Wednesday. अजूनही कोण उरल्या त्यांनी आपल्याचे ऍप्लिकेशन दिवंक जाता. मॅडम ताका डेडलाईन सेट केला कारण खूपशी वर्सां पेंडिंग आसा ते जावकूच ना. सो कारण हे पयलीं करून मागीर बाकीच्या गोष्टी उलयल्यार म्हाका चड बरोबर डेडलायन तरी सेट जावपाक जाय. So this coming Wednesday, whoever have not submitted, still we are opening, आणि मागीर ते जाले म्हणटकच is pending from 2018 ma'am, that's why 2016 yeah. गोवन फिल्म फेस्टिवल सध्या घेता त्या खातीर जी फिल्म फायनान्सिंग स्कीम आसा तेजी विंडो ओपन केला. लेट देम सबमिट द एप्लिकेशन, विल गिव इन डिटेल्स आफ्टरवर्ड्स. सो टॅक्साचेर आनी कितें आसा, गोंयचे खुबशे डिरेक्टरांचे प्रोड्युसरांचे आशिल्ले की टॅक्स खूब वता, जे आमचे गोंयचे जे थिएटर आसा ते खूब चार्ज करता. खुबशा फिल्मांक तुमी टॅक्स फ्री केल्ले आसा, गोंयच्या फिल्मांक टॅक्स फ्री करपाचो कितें विचार आसा? इट डिपेंड्स अपॉन द फिल्म, कशा पद्दतीचे फिल्म्स आसा ताजेरूच सरकार जो आसा तो टॅक्स फ्री करता. ओके. जर आता 3 वर्षाची वांगडा घेतात स्पर्धा, मागीर एका स्पर्धेक कितले चित्रपट जाय पडटले? 3 काय 4 असे? ज्या एडिशनान जितकी पिक्चर्स आयिल्ली आसा पळय न्हू सरकारा ESG कडेन तितकी फिल्म्स जी आहा पळय ती त्या एडिशनांतली ती दाखयली वयतली. म्हणून आमी म्हटला इट इज फॉर द कॉम्पिटिशनान कशें आसा, कॉम्पिटिशना खातीर जितकी आतां 10th एडिशनान सपोज 4 आसा 5 आसा येयल्यार तितकी दाखयतले. ताका प्रायज दिवपाक थीम बी येयल्यार दाखयतले तांकां दितले प्रायज. आफ्टर ऑल इट इज डिपेंड्स अपॉन द ज्युरी, इट इज नॉट अवर. सर 70 आसा ती एंट्री टिकेटी रजिस्ट्रेशन फ्री कशी कितें एंट्री? इट इज अ फ्री, लोकांक पळोवपा खातीर फिल्म्स हे फ्री आसतली. ओके, त्या ती गोंयकारांनी जेणी कोणाक फिल्म पळोवपाक जाय ते डेली आपली फक्त एंट्री पास घेवपाचें आनी वचपाचें, रजिस्ट्रेशन करपाचें फक्त. सर ह्या वर्सा 75 years कंप्लीट जाता गोवन इंडस्ट्रीक. 1915 म्हाका दिसता फर्स्ट मोगाचो आवडो हे 1950 जाल्ले फर्स्ट फिल्म. आणि इनफॅक्ट ह्या फाटीचो जो फेस्टिवल आसा, फेस्टिवलाची थिमूच आमची 75 years ऑफ गोवन सिनेमा. ऑलरेडी आम्ही फक्त अजून डिटेल्स दिल्ली नात, खुबश्यो डिटेल्स अजून आनी दिल्ल्यो नात. तुम्ही मेन्शन केले म्हणूनच हांवें सांगलां, पूण हाच्या भायरूय बी आनीकूय गजाली ज्यो डिटेल्स आमच्यो ठरपाच्यो आसात.
वर्कशॉप्स जातली, इन कन्वर्सेशन जातले, कोण येतले बी हे सगळे लिस्ट ठरता आणि ताका लागून जशे जशे ठरता तशे तशे त्यो गोष्टी सगळ्यांच्या मुखार हाडटले. पूण ही तुवें मेन्शन केले म्हणूनच सांगता 1950 जाल्ले मोगाचो आवडो हे फर्स्ट फिल्म ऑन रेकॉर्ड. त्या प्रमाणे अंदू बरोबर 75 वर्सां जातात. सो 75 years ऑफ गोवन सिनेमा. दिस विल बी द थीम ऑफ द फेस्टिवल. थँक्यू. बजेट अप्रॉक्सिमेटली बजेटाची चिंता पहिली कित्याक पडटा 4.5 crore समथिंग कंबायन टुगेदर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.